Ikinya ria kuruguria ruhonge ruru rwa kurigitaria mahamwo kaunti-ini ya Busia ritiukite oro uguo ni thutha wa kwirikana ciana nyingi gicigo-ini giki ni ciranyitwo kia hinya na mbere yongererekete na gikiro kinene. Maabitha ruhonge rumwe rwa kurwirira ihoto cia ciana rugite ni kieha gukorwo macira maingi maria mari namo ni ma ciana cia imwana iria ihahamitwo. Wavulana wadogo chini ya miaka 18 wanaripoti kesi nyingi sana za sodomy. Kesi zenye zinafuata ni zile ni kupigwa kinyumbani yenye inaitwa domestic violence. Ni mataririe bata wa muciari na aria mari na mwana utungitio giko giki matige kuhithaniriria ati niguo megite thoni gutigirira ciana ici nicio na kihoto kiria kimagiriire. Kaunti ya Busia ni kubwa na vile kesi nyingi sasa za GBV hutokea, inatakikana uwe karibu na huduma. Sasa kufungua sehemu zingine inasaidia sana watu wengi wenye wamedhulumiwa kupata huduma kwa urahisi na kupata nafuu kwa urahisi pia. Umwe wa mathina maria magumagira ciana iria ihahamitwo ni thina wa meciria. Thina uria ungihiriria angikorwo mwana ucio ndekurorwo wega na arigitwo kuri aria mari na ciana ta ici marahinyiririo guthiaga thibitari nene ya Busia kuria ruhonge ruru ruhinguritwo niguo makarigitwo. Wawapeleke kwa huduma za afya zaidi hizi gender violence recovery centers, kwa sababu hata kama hawana majeraha inaonekana wanahitaji ile support ya kisaikolojia. Sasa tuna center ambayo kuna madaktari wanaweza kupima na kuchukua hatua na kuripoti kwa polisi. Haro-ini ya kuukia ciiko ici ruhonge rwa ugitiri gicigo-ini giki rugite ni hari bata mwana akagitirwo ni aria mamurigiceirie na aria mekunyitikana na mahitia ma kuhahama ciana matikwerisha guoko kwa watho. Girifotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.